Зинабуи Хоҷат дар хидмататон. Дар 15 дақиқаи дигар ин мавзӯъҳоро дорем. акнун дар боздоштгоҳ табобатро идома медиҳад. писари раиси Султони Кабир аз бемористон ба боздоштгоҳи идораи корҳои дохилӣ интиқол ёфт. сил аз нигоҳи кӯдакон. як созмони ҷаҳонӣ мегӯяд аксари кӯдакони тоҷик дар бораи сироятёбӣ ба бемории сил тасаввуроти ғалат доранд. Мепурсидам ки чӯаш шумо маян мемонде ачоқтон кунам мучатон кунам. интернет бо нархи нав. ширкатҳои мобилӣ нархномаҳои худро таҳия карданд. боло рафтани нархи интернет сафи бекоронро зиёд мекунад. баланд мо дигар кор ба баромада наметонем, дигар танқисӣ мекашем. мумкин ки кор мо партоем. Кабир Кабиров 19 сола ки дар як садамаи маргбор муттаҳам аст ба боздоштгоҳи идораи корҳои дохилии ноҳияи Фирдавсӣ интиқол ёфтааст. писари Авазхон Кабиров молики бозори Султони Кабир ва яке аз афроди дорои Тоҷикистон баъди садама ки боиси марги 2 нафар шуд дар бемористон бистарӣ буд. вазъи як мусофири дигар ки ҳамон шаб дар мошин қарор дошт то ҳанӯз вазнин арзёбӣ мешавад. Мирзонаби Холиқзод бо тафсилоти бештар. риёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе рӯзи 27 март ба радиои Озодӣ гуфтанд ки Кабир Кабиров то анҷоми тафтишот дар боздоштгоҳи вазорати адлияи Тоҷикистон то 2 моҳи дигар боқӣ мемонад. риёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе мегӯяд ки сабаби аслии ин садама бо суръати баланд ҳаракат кардани мошин ва баъд аз он бархӯрдан ба девор ва ба симчӯби роҳи марказии шаҳри Душанбе будааст. ҳодиса дар маркази Душанбе дар наздикии бинои парлумони Тоҷикистон рух дод. нисбат ба Кабир Кабиров ба иттиҳоми вайрон кардани қоидаи ҳаракат дар роҳ ки боиси марг шуд парвандаи ҷиноӣ бозгардидааст. барои ин ҷиноят аз 5 то 10 соли маҳрумият аз озодӣ пешбинӣ шудааст. тавре мақомоти корҳои дохилӣ гуфтанд ташхиси ибтидоии тиббии додгоҳӣ маълум кардааст ки Кабир Кабиров ҳангоми садама дар ҳолати мастӣ набуд. қаблан гуфта мешуд ки ӯ дар ҳолати сархушӣ ба садама дучор шудааст. баъзе аз манобеъ мегӯянд эҳтимол дорад дар фурсати наздик Кабир Кабиров ба хотири халал науфтодан ба ҷараёни тафтишот ба СИЗО бурда шавад. манобеъ мегӯянд дар он ҷо имкони идомаи табобати ӯ вуҷуд дорад. Кабир Кабирови 19 сола донишҷӯи соли якуми факултаи муносибатҳои байналмилалии донишгоҳи миллии Тоҷикистон аст. наздикони ҳалокшудаҳо ва хонаводаи Кабиров ҳанӯз дар мавриди ҳодиса чизе нагуфтаанд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёре аз корбарон ва қурбониёни ҳодиса ба некӣ ёд карда ва гуфтанд ки ҳодиса тасодуф буд. дар 2 соли охир дар Тоҷикистон бар асари садамаҳои нақлиётӣ беш аз 700 нафар ҷон бохта ва беш аз 2300 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. солҳои охир чанде аз садамаҳо бо иштироки фарзандони мақомдорони тоҷик ва афроди шинохтаи кишвар рух додааст. пурсару садотарини он садамаи Расули Амонуллоҳ писари Амонуллоҳ Ҳукуматуллоҳ раҳбари пешини идораи роҳи оҳании Тоҷикистон дар соли 2013 буд. дар пайи ин садама 3 нафар ҷон бохтанд. дар соли 2016 дар натиҷаи садамаи Фаромӯз Саидов писари муовини нахуствазири Тоҷикистон Давлаталӣ Саид 2 нафар ҷон бохтанд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигари рӯз. қарор буд аз имрӯз дар Тоҷикистон нархи интернет 1 баробар боло равад. тибқи тасмими хадамоти зиддинисторӣ корбарон барои 1 гигабайт бояд 60 сомонӣ пардохт кунанд. қишрҳои мухталифи Тоҷикистон аз гарон шудани интернет нороҳатанд ва мегӯянд ин тасмим ба кору зиндагиашон таъсири бад хоҳад дошт. барои Юсуфӣ дар ин бора мегӯяд. афзоиши қимати истифодаи интернет дар Тоҷикистон эҳтимоли бекор мондани садҳо ронандагони ширкатҳои хадамоти таксӣ дар кишварро пеш овардааст. онҳо мегӯянд интернет як бахши аслии кори онҳо ҷиҳати дарёфти муштариён аз сӯи ширкат аст. барои истифодаи барномаи вижаи хадамоти таксӣ онҳо аз ҳисоби худ бастаи интернет мехаранд. агар 3 баробар қимат шавад таъсири калон мода бисёр таъсир мекунад, чунки мо ҳар моҳ ами 99 сумае ки мисол пешниҳод карда буданд ҳамин ҳам ҳоло дар як моҳ ба мо душвор аст. зеро мо наметонем ҳамина ба пуррагӣ дар як моҳ ҳам тарафи зиндагӣ ҳам тарафи иҷоравии мошинда мо ба пурра расонида наметонем. баланд шуд мо дигар кор ба баромада наметонем, дигар танқисӣ мекашем. солҳои ахир ширкатҳои хадамоти таксӣ дар Тоҷикистон ба маротиб афзудааст ки аз роҳи истифодаи интернет ба муштариён хидмат мерасонад. дар зимн ҳазорон сокини бекори кишвар мошинҳои ин ширкатҳоро ба иҷора гирифта ҳамзамон ҷои кор пайдо карданд.
акнун ин ширкатҳо низ баъди тасмими хадамоти алоқа ҷиҳати боло бурдани ҳаққи истифодаи интернет дар рӯбарӯи мушкили ҷиддии боло бурдан ва ё набурдани ҳаққи истифодаи таксиҳо қарор гирифтаанд. мусофир кам мешнад, қимат ки шуд кам мешнад. хабари афзудани қимати истифодаи интернет тақрибан ҳама бахшҳои ҷомеаи тоҷикистонро ба ташвиш гузоштааст. сокинон мегӯянд дар шароити феълӣ тақрибан ҳеҷ коре бе истифодаи интернет анҷом намешавад ва қиматшавии арзиши он рӯи қимати ҳама гуна хидматрасонӣ ва молу маҳсулот метавонад таъсир гузорад. бале ҳамаи корҳои мо ки дар даруни мағозаи мо тариқи интернет яъне ки пеш бурда мешавад, на як хазина ва на як чиз мо метавонем ки ҳамаи молҳои худро тариқи интернет бинем ки дар куҷо ҷойгир аст, дар куҷо ҷойгир нест. мо тариқи интернет мефаҳмем ки чизҳои мо чӣ хел ҷойгир шудаанд. дар ҳоле ки ширкатҳои хадамоти интернет дар тоҷикистон мегӯянд рӯзи 27 март ҳам ҳанӯз нархномаҳои қимати истифодаи интернетро дастрас накардаанд ва ба қиматҳои пешина бастаҳои интернетро мефурӯшанд, аммо муштариён шикоят доранд ки ҳанӯз аз шоми 26 март наметавонанд аз ин ширкатҳо бастаи интернет харидорӣ кунанд. ширкатҳои хадамоти интернет дархости муштариёнро дар зимн барои харидани бастаи интернет рад мекунад. вазорати дифои русия эълон кард ки 3 афсари рус дар заду хурде бо ҷангҷӯён дар сурия кушта шудааст. номи яке аз онҳо бар расонаҳо маълум гаштааст ва гуфта мешавад ки ӯ зодаи тоҷикистон мебошад. ҳамкорам мумин аҳмадӣ ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва ҳоло омодаи суҳбат аст бо мо дар студия. хуб, салом мумин, ва бигӯ ки чӣ ҷузъиёте дар бораи ин афсар то ҳол пайдо шуд? бале шаҳло, як афсари вазорати мудофиаи русия ки ҳамроҳи ду низомии дигар дар минтақаи дайр аз-зори сурия дар моҳи феврал кушта шуд, зодаи тоҷикистон будааст. аз ӯ суҳроб каримов ном мебаранд ки 35 сол дошт. аввал дар пойгоҳи 201 дар тоҷикистон хидмат мекард ва баъдан ба русия рафта буд. расонаҳои русия шаҳло навиштанд ки ӯ забони арабиро хуб медонист ва ба маъмурияте дар дайр аз-зори сурия қарор дошт. вазорати мудофиаи русия рӯзи 25 марти имсол ҳалокати суҳроб каримов ва ду низомии дигари русро дар сурия тасдиқ кард. мақомот гуфтанд 3 нафар моҳи феврали имсол дар муҳосираи террористон дар сурия афтода ва кушта шуданд. хуб, тафсилоти дар кадом шароит кушта шудани суҳроб каримов чӣ гуна аст? дар ин бора чизе медонӣ? бубинед шаҳло, матбуоти русия бо такя ба қавли мақомоти вазорати дифоъ навиштанд ки суҳроб каримов ва ҳамроҳонаш барои расондани кӯмаки башардӯстона дар дайр аз-зори сурия қарор доштанд. нашрияи российская газета навишт ки онҳо ҳангоми бозгашт дар иҳотаи ҷангҷӯён афтода пас аз даргирӣ ғайб заданд. айни замон ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд ки дар ҳамлаҳои худи сарбозони русия дар сурия ба мавқеъҳои тунравон садҳо ғайринизомиён ҳам кушта шуданд. ба навиштаи матбуот, каримов бори охир рӯзи 22 феврали имсол ба хонаводааш занг зада будааст. чанд рӯз баъд аз вазорати дифои русия ба хонаводаи каримов ки дар русия қарор доранд занг зада аз онҳо хостанд ки бояд озмоиши ДНК бисупоранд, зеро дар натиҷаи он ҳамла ба мошини каримову ҳамроҳонаш танҳо пораҳои ҷасадро пайдо карданд. ҳамчунин бахши русии BBC навишт ки суҳроб каримов тобистони соли 2018 ба сурия рафта буд. пайвандонаш ба ин расона гуфтанд сафари хидматии бори аввали ӯ 8-9 моҳ давом кардааст. хуб, аз тоҷикистон дар бораи ӯ чӣ маълумоте ба даст омад? шаҳло, аз рӯи маълумотҳое ки дастрас шуд, суҳроб аз овони ҷавонӣ барои артиши русия кор мекард ва ҳатто шаҳрвандии ин кишварро дошт. ӯ хатмкардаи донишгоҳи ҳарбии Москав низ будааст. номаш ҳанӯз замони кораш дар тоҷикистон расонаӣ шуда буд, яъне дар пойгоҳи русия вақте кор мекард. красная звезда нашрияи вазорати мудофиаи русия соли 2010 навиштааст ки суҳроб каримов кӯдаки 8-солаи тоҷик беҳрӯз рӯзиевро аз сӯхтор дар душанбе наҷот дод. чанде аз кормандони пешини пойгоҳи низомии русия дар тоҷикистон ба радиои озодӣ гуфтанд ки суҳроб каримовро мешинохтанд ва ӯро дар ин пойгоҳ русҳо эҳтиром мекарданд. хуб, сипос мумин барои суҳбати фарогир.
من برنامه رو ادامه میدیم. دفتر سازمان ملل در افغانستان میگوید در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در شهر کندوز که 4 روز پیش صورت گرفت 13 غیر نظامی کشته شدند. در نفر آنها کودک و عمدتاً از یک عائله بودند. در افغانستان که نصف اهالیش نورسان تا 15 ساله هستند، جنگ 17 ساله بیشتر از همه به کودکان آسیب رسانیده است. قهرمان گزارش بعدی ما یکی از کودکان بیشمار و یتیم است که باید از صبح تا شام برای تامین خانواده کار کند. ذبیح الله اگر خوب کار کند روزانه از حساب پاک کردن کفش مردم در کابل $2 به دست می آورد. پول زیاد نمی یابد ولی نان آوری خانه اوست. در کوچه پرگرد و خاک رهگذران به ذبیح الله کار می دهند. او یکی از کودکان زیاد افغانستان است که رنج جنگ 17 ساله را می کشند. سازمان ملل متحد می گوید سال گذشته بیش از 900 کودک در افغانستان کشته شدند. مثل ذبیح الله یتیمان و کودکان کارگر زیادند. من به طالبان بسیار نفرت دارم ولی میخواهم افغانستان آرام و آسوده باشد. کشتن کودکان و بمبگذاری را باید بس کنند. طالبان باید به کشور بیایند و به مذاکرات صلح بپیوندند. پدر ذبیح الله 4 سال پیش در نتیجه حمله یک طالبی مرگ طلب کشته شد. همه عائله مجبور به شهر آمدند و کسی از آنها مکتب نمیخواند. ذبیح الله در بین کار گاه به نقاشی مشغول می شود. یک سازمان خیریه این کار را برای کودکان کارگر تشکیل کرده است. بزرگترین آرزوی من است که من یک مشهور رسام شوم تا چون که با آینده خارج مملکت‌های خارج هم سیل کنه رسمای ما را خوش کنه. با آنکه طالبان و امریکا درباره صلح مذاکره میکنند، سازمان‌های امدادی امیدوار شدند. اما عین زمان نگرانند که دادن سهم از حکومت به طالبان روزهای سیاهی پیش از سال 2001 را برمیگرداند. یک سخنگوی طالبان بر رایترز گفته است گناه تجاوزگران خارجی است که کودکان افغان از جنگ رنج و عذاب میکشند، ولی مادر ذبیح الله امیدوار روزهای بهتر است. خدا خواهد به کشور ما صلح می آید. زندگی من دیگر تغییر نمی یابد، اما نمی خواهم آینده ذبیح الله نابود شود. یک سازمان نیدرلندی مبارزه با بیماری سیل با نتیجه گیری از آزمون ویژه بین کودکان معین کرده است که اکثریت درباره این بیماری و راه‌های سرایت آن نمی‌دانند. سرانگیز نوروشا و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. بیبی حلیمه رو دیر باز نمیگذاشتند به مادرش نزدیک شود. برای او این لحظه ها فراموش نشونده و دردآورند. من زیغمه شدم. میپرسیدم که چرا شما مایا نمیمونده اچاق تان کنم موچه تان کنم. چی میگفتم؟ با میگفت که من کسلم. با من نزدیک نشو. تا شفا یافتند مادر و دختر با توصیه طبیبان فاصله می گرفتند. مادری بیبی حلیمه گرفتاری سیل بود. او این درد فراق‌آور را در یک رسمش تصویر کرده است. آنها یک خانه بودند. وای مادر و پدرش کودکاشان را اوکال میکنند. بعد میفهمند که آن در وجودشان هست است. بعد آنها زیغ میشوند. بیبی حلیمه 7 ساله میان 651 کودک تاجیک در یک لایحه بخشیده به روز جهانی مبارزه با بیماری‌های سیل تصور خود را از این بیماری روی کاغذ آورد و جای اول را گرفت. این آزمون برایمان نشان داد که کودکان تا چه اندازه درباره این بیماری معلومات دارند و دیدی آنها با این مشکل چگونه است. مسئولان این سازمان جهانی که در سمت مبارزه با سیل کار میبرند میگویند توسط رسم‌های کودکان معلوم کردند که بیشتری آنها درباره این بیماری معلومات ندارند یا تصوراتشان غلط است. ما فهمیدیم که کودکان میان بیماری‌های اسپید، سیل و دیگر بیماری‌های صورتی فرقی نمیگذارند و فکر میکنند که اگر پیوسته دستانشان را با صابون شویند به بیماری گرفتار نمیشوند. آنها نمیدانستند که بیماری سیل توسط نفس کشی در نزد بیماری هم به آنها میگذرد. با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. شما تا نشنواتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوارو گزارش های جالب را پیشنهاد شما میکند. فردا من شما را صبح بر وقت با خبرهای تازه منتظر میشوم. تا آن دم خدا نگهدار.